I know also, and this is number 3, that even our humanitarian staff may not always have done the work we expected them to do. We watch that out. We don't tolerate any humanitarian staff who do work unprofessionally, and we rely also on the provincial authorities and district authorities to be our eye, so that if something bad happens, we are informed. نکته مهم دیگه که مقاماتی که در سطح محلی از نمایندگی از امارت اسلامی وجود داره، شما چشم و گوش ما باشین که حتی اگر از خود دفتر ما اوچا کسی در کارهای غلط دست داشته باشه باید به ما بگویید. ما اینا تحملش نداریم که کسی از زمین منابع بشردوستانه استفاده سوء کنه. And we know it, everybody knows it. In the cities like Pulekumri, like Kunduz, like Faizabad, like Talokan, in the capital cities, there has come a group of people, large numbers, who are skilled at finding ways of, getting a petition, writing it somewhere, taking it somewhere. So they are actually very excellent at cheating, and those are the people we don't want to continue helping anymore. We are going to be focusing our response in the villages where we see more poverty and more need. چیزی که بسیار در این قسمت میخوایم میگه یک مثال براتون بتونم که در ولایت تخار، کندوز، بدخشان، بغلان، در کل جای یک تعداد بسیار زیاد مردم ها وجود داشت در گذشته که اینا تقریبا در فساد درگیر بودن. اینا بسیار مردم های ماهر بودن که چطور عریضه جعلی کنن، چطور از این کمک ها استفاده سوء کنن که تقریبا گپش دزدی واری ماند. ولی ما این وضعیت بهبود یافته، میخواهیم که حال از اینمی فرصت استفاده کنیم که ما دیگه مردم ها را کمک نکنیم، ولی کمک های ما با کسی برسه که در قریه نیازمند است، در خانه از باید کمک ما برسه. But 2 weeks ago, when we did a review, because of the drought, we came to realize that the number is going to be much higher, almost 800,000 people. This means almost 1 in 2 people in Baglan, almost half of the total population of the province. یک هفته قبل که ما اینجا آمدیم با یکی از ولسوالیا رفتیم، نتیجه گیری ما این بود که تعداد افراد نیازمند که نیاز فوری به کمک های بشردوستانه داره از 500,000 بلند است 800,000 نفر است در این ولایت. یعنی تقریبا نیم مردم بغلان به کمک اضطراری و بشری ضرورت داره. In the past, before the emirate came to return to power, in the past the former government was actually creating so many barriers, and here is where we talk about transparency in the response. The former government officials were creating so many problems, like accumulating thousands of petitions that were only coming from the people they knew, and they were basically facilitating many ways of cheating in the response. We are very confident that from what we observed since August last year, this practice has reduced considerably, and we rely on your support as provincial authorities so that this can continue. In the past, it was very difficult and could even have led to stopping the response. یکی از حقایقی را که میگم من میخوایم با شما امروز متذکر شوید است که در حکومت گذشته 8 ماه پیش از اینکه امارت اسلامی به قدرت برسد در او یک سلسله بسیار پروسیجرها و پروسه های بسیار دست و پاگیری را حکومت قبلی مشکلات ایجاد کرده بود در قسمت رسیدگی به افراد نیازمند. در پروسه سروی، در پروسه پاسخگویی مشکلات بود، تقریبا فساد وجود داشت. اینا میگم ما میخوایم که این حقیقت براتون حال بگوییم که از وقتی که در ماه آگوست امارت اسلامی آمده اینمی روان بهبود یافته، حال بهتر شده، یعنی کمتر شده اون مسائل. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره